yohereza misile 225 n'amadrone, ariko misile zimwe zakatiye muri Israel, yego, izindi zoherezwa aho ngaho, zoherezwa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Dubai. bohereza ku kigo cya Centacom cy'ingabo za Amerika, nacyo gikuriye ibira bigo byose kiri muri Qatar, Al Hudaida. Barasa ku kibuga cy'indege cya Bahrain, muri Bahrain urumva, barasa ku kibuga cy'indege cyo mu bwami bwa Jordania, aho nyine indege zihagurukira, urumva, ziza kubatera. Hanyuma rero izo misile n'amadrone Iran yohereje zirenga 230 zo zagiye muri Israel. Rero babaza interception, ariko kigaragara nubwo amakuru muri Israel kuyabona bitoroshye, kubera za sensa zabo ibiki, bafite uburyo bahisha amakuru yabo, batangaza y'abandi ariko barahisha. Ni ukuvuga ngo n'ubundi Iran biragaragara ko yarashe muri Israel, mu rwa mukuru Tel Aviv, irasa muri Haifa, ndetse irasa no mu butayu bwa Negev. Mu butayu bwa Negev niho hari ibirindiro bikomeye bya Israel. Ubu ni muri Israel turimo kuvuga, akaba na nuclear nyine ikigo cyabo cy'intwaro kirimbuzi niho kiri. Aho hose aho ngaho Iran yaharashe, kandi Iran ni uvuga ngo guhera mu gitondo imaze kurasa inshuro zirenga 6. Yego, niki uvuga ngo ubushobozi Iran yagaragaje ntago babukekaga, yuko bigaragara. Noneho Iran ko yanavuze yuko igumya kurasa mpaka kugeza igihe ngo izarasa kugeza igihe umwanzi azumvira yuko nyine atsinzwe. Byumvikane ko ibyo Iran itabashije kugeza kuri target, kubera ko nkeka nako nzi ubwirinzi bwa Amerika ndetse na Israel, ubwirinzi bugera muri bungahe? Hari ubwirinzi bwa Israel 5, hakaba n'ubwirinzi bwa Amerika 3. Yego, none se ni gute Iran ishobora kuba yabica muri humbi? Nyine nibyo nkubwira, misile ballistique ziba zihuta, ntago misile yirukanka urutijwi ari gupfa ku interception na gutyo ko yiboneye. Ubwo n'ubwirinzi burimo kugerageza, n'ubwirinzi bwa THAAD bwa Amerika nibwo burimo kugerageza. Naho ibi bya Patriot bumwe bwo hejuru se wambwiraga bukonegitana n'ubwo hasi n'izo za Patriot ni iki? Golden Dome. So Golden Dome rero nanjye byanye n'abantu bose barimo barabyibaza, kubera ikitahaye amakuru ubwo bwirinzi bundi 7 cyangwa 8. Mu by'ukuri nta kirere kibaho gisakaye, isi ntisakaye, niko nakubwira. Nta muntu wasakara isi ngo bishobore. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Uyu munsi nyemerera twakire MS atangira suhuza abadukurikiye, dukomeza n'amakuru ya update ari kuvugwa, inkuru zishyushye ndetse n'ibirimo birashaka kuba byahungabanya ubuzima bw'abantu, ndetse benshi bwamaze no guhungabana cyane. Uraho neza MS? Muraho neza. Yego, ubuzima bwawe urumva umerewe gute? Umeze neza? Ya, nta kibazo. Yego, reka rero dutangire, unyemerere dutangire. Niki kiri kuvugwa hano hanze, niki kiri kuvugwa muri Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatitije isi? Ikirimo kuvugwa muri Iran na Amerika ni ibitero nyuma y'ibintu byinshi byabaye, byinshi byo kuvuga ngo bazatera Iran, Amerika na Israel, byo kuvuga ngo Iran nigabanye ingano ndetse n'urwego yakoreragaho gutunganyiriza ubutare bwa uranium bwo gukoramo ibisasu kirimbuzi. Mu gihe Iran ivuga yuko ibitunganya kugira ngo ibikoreshe nyine mu buzima busanzwe, urugero Iran ivamo n'amashanyarazi. Yego, bicana gukoreshwa mu bintu by'ubuvuzi, yakoreshwa ahantu henshi. Ivamo rero iwayikoresha ahantu henshi. Rero ivuga ko itunganya mu kugira ngo yifashishe mu gutunganya nyine ubuzima bw'abaturage bayo n'iterambere ry'igihugu cyayo. Yego. Hanyuma rero ibyo rero byatumye nyuma y'uko mwabonye ko Amerika yohereje ubwato ku nkombe za Venezuela, nyuma yaho
yaho perezida Maduro afashwe kugera hanyuma Uburusiya bwatangiye nako sorry United States of America USA America ubu niko bayita ariko ubundi ntabwo ari komite nita USA na leta zunze ubumwe za Amerika. yego iyo izana ubwato hariho ubwato bwitwa bwitwa George Bush, hakaza n'ubundi bwato bwitwa USS Abraham Lincoln kariya iyo ngiyo nyine mu bwato bugwaho indege nyinshi burimo n'ibikoresho byinshi ni ubwato bw'intambara bunini. yego Hanyuma nyuma hakaza n'ubundi bitwa USS Gerald R. Ford nabwo byegera Iran, Amerika ivuga ko igomba gutera Iran. Hazamo byo kuvuga ngo Amerika abantu muri ejo mwumvaga muri mutagiye dukora ibiganiro mubwira ngo Amerika ngo ntabwo izatera. Ngemba mbizi Amerika buriya tekinike zayo ndazizi, ni kimwe n'iz'abanyaburayi, ni kimwe na Israel nyine. Iyo babonye murwanye cyangwa se mumeranye nabi cyangwa bakabona hari bitaratungana kugira ngo babone ukuntu bakugusha hasi bagukubite hasi, bazana ibintu bita ceasefire cyangwa se bakazana ibintu bita ngo ni peace agreement, zinga amasezerano y'amahoro kwa gusinya kujya kubiganiraho ibiki bo babitegura, ntabwo aribyo bagamije burya. Nibyo byaviremo Iran ejo kuba yaratewe igaterwa bitunguranye bikayiviramo no kwicirwamo abayobozi bari bari mu nama mu gitondo cya kare cyangwa mu gitondo saa 10:51 zo muri Iran, nibwo Israel na Amerika bahagurukije indege zirenga 200 ubwo bamwe bavuga ko ari 256 abandi 245, ariko ubu turavuga nyine indege zirenga 200, sibyo? yego Izo ndege rero zose zaragiye zifite target 500 igihugu cyose cya Iran. Ubu rero ifite intara 30. Ubu rero bavuga ko barashe mu ntara zose, ariko Iran yavuze ko barashe mu ntara 20. Gusa intambara yavutse ikomeye kuko ibyo bitero byasize barashe ku rugo rw'umuyobozi w'ikirenga wa Iran ariwe Ali Hussein Ayatollah El Khamenei. Bivuga yuko yapfiriyemo we n'umuryango we n'abana be n'umwuzukuru we nyine harayo n'umuryango we. Icyo gihe rero mu rugo rwe niho yapfiriye. Hari n'indi nama nayo yari irimo kuba hirya, inama y'abanyapolitike yarimo perezida Masoud Pezeshkian, yari irimo minisitiri nyine n'abandi bantu nyine bakoramo, n'abarimo kwiga ku kibazo cy'uko Israel isayo na Amerika bashobora gutera Iran. Bari bafite amakuru y'ubutasi ko byanga bikunda bashobora guterwa aho ngaho, naho muri target barashe naho baharashe. Hirya yaho nanone muri Tehran ruguru mu murwa mukuru umurengerazuba bwaho hari inama y'abayobozi b'ingabo. yego Iyo nama nayo yarasiwemo umugaba w'ingabo wa Iran, minisitiri w'ingabo wa Iran, nyine abayobozi bakomeye bose ni nk'aho babarashe bishwe. Urumva kwanza igikomeye cyane umuyobozi w'ikirenga wapfuye, hakaba hapfuye na perezida Masoud Pezeshkian, nubwo abantu batarabimenya neza barabivuga neza, ariko nawe yapfiriyemo. So rero ibyo byahise bituma kuko mu minsi ishize twari dufite amakuru y'uko minisitiri w'intebe Netanyahu murabizi yagiye gutera ko abanza agahunga. yego Kandi n'ubushize mu ntambara y'iminsi 12 yarahunze. yego ahungira muri Chypre no mu Bugereki. utarageza aho ngaho kuri Netanyahu unyemerere, ariko urazamura ijwi ndumva sound zitari kuzamuka neza. Niki kintu cyabaye inkuba yakubise igakubita umuyobozi mukuru, navuga ngo umuyobozi w'ikirenga wa Iran, ikaba ari we iheraho? Ese noneho abantu baba batangiye kwemera ubuhangange bwa Amerika, bamaze iminsi banegirija muri iyi minsi ishize? Umuntu wanegirije ubuhangange bwa Amerika uwo nguwo nyine nuko atazi Amerika, nuko atazi icyo bita puissance ntabwo igipfa kugwa gutyo ngo wumve ngo ivuyeho ku puissance bwayo. Niba ari puissance bari guma ari puissance kugeza igihe
ipfukamishirizwa hasi nayo nk'uko gipfukamishije izindi ku ibindi bihugu. So mu gihe rero bitari byaba ntabwo nigeze nyifata nkaho itari puisa. N'ubundi Amerika iri puisa, ifite imbaraga, nari mbizi jewe nari mbizi ko ari puisa, ariko noneho kuba ifite imbaraga ntabwo uvuga ko ibyo bikora byonyine. Iran yahuye n'ikibazo cy'abo bita infiltrators, abantu bacengera nyine mu butegetsi bwayo, cyane cyane ubutasi bw'ibindi bihugu baturanye nk'Ubuhinde. Buri Ubuhinde n'ubugambanyi. Yego. Nanakeka ko n'ubu ngubu nk'uko ubushize bwagambanye abantu batabikekaga kandi buri muri BRICS. Yego. Bugakoreshwa mu kurasa Iran no kwica abayobozi bapfuye mbere. N'ubu ngubu ndahamya yuko Ubuhinde bufite mu kuboko byanga bikunda, kuko mu minsi ishize muribuka ko Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yavuye gusinya amasezerano na Israel mu gisirikare. Urabyibuka? Yeah. Ari nabwo ku cyiciro cy'umuryango w'abibumbye Abahinde bari muri Amerika bafashe ifoto ye bajyana bashya ku gikuta barayikubita mu rwego kwerekana ko batishimiye imikoranire y'igihugu cyabo Ubuhinde na Israel. Ubwo abo ba infiltrators abo ngabo nyine bacengera mu aho ngaho, hari abatasi ba Mossad, hari aba CIA, byo ni gutatwa n'ibyo bihugu gukora bibiri, ari nabyo bikomeye mu butasi. MS y'Uburusiya. Yego. Ibyo bihugu birakomeye mu butasi pe, birakomeye cyane. Na Mossad ya Israel ni ubutasi bwo hanze bwa Israel. Buriya Israel igira n'ubutasi bwo mu gihugu byo bita Shinibet, igira n'ubwa gisirikare, igenda bufite nyine rwose, sibyo? MS uranyihanganira gatoya, uretse gato. Ngewe Irani nyizi nka ifite Missile City itunganyirizamo ibisasu ndetse n'ubwirinzi. Ni gute ahantu nka hariya hari abayobozi bangana kuriya b'icyubahiro hatashyizwe ubwirinzi? Numbwira gutyo ngo wenda yarinjiriwe, ntabwo ari umuntu winjiye ngo afate Kalashnikov abe yarasa uriya muyobozi. Rero uransobanurira neza biriya bintu byagenze bite, bwabaye uburangare bwa Iran? Kugira ngo mvuga agaciro n'ubushobozi bw'aba infiltrators cyangwa se les infiltrators. Yego. Abo ngabo abacengezi bake. Yego. Bacengera ko bashaka n'amakuru, kumenya ibintu bitatu: kumenya ahantu inama izabera, abayobozi zaba bayirimo, sibyo? Ahantu umunsi izabera, ahantu izabera, n'abazaba bayirimo. Aho izabera, umunsi izaberaho, icya gatatu n'isaha. Isaha bazaba barimo bose. Icyo kintu gikomeye. Ayo makuru n'uwari wese n'igihugu cyoroshye cyayabonye ntabwo wagikira. Nkanswe Amerika bifite bimisire na Israel bifite ubushobozi bwa electronique bushobora kurasa ahari hose mu gihe cyo cyose, mu gihe mudafite ubwirinzi bukomeye, mutari igihugu gikomeye cyane mu bwirinzi. Ibyo birumvikana ni ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu ni strategie za gisirikare. Urambwira ngo ni ibisanzwe. Nimbaraga z'ubutasi. Yego, urambwira ngo ni ibisanzwe iyo umuyobozi nkuriya yishwe muri buriya buryo butunguranye kandi ku ikubitiro, akicwa yaraburiwe, baramuburiye bati tuzakurasa, koko barabikoze. Ese Iran ntiyabigiye gutengurwa ikagira ubwoba bwinshi cyane ku buryo ishobora no kuba yapfukamira Amerika? So Iran na Amerika si ubwa mbere barwanya imyaka myinshi. Impinduramatwara ya Kisilamu yabaye muri Iran havaho ubwami yabaye igihe mu 1979, sibyo? Muri 1980 hahise hatangira intambara yamaze imyaka 4. Bafashe Saddam Hussein wa Iraq na Kuwait, babyita ko ari intambara ya Iraq na Iran, ariko ni ibihugu byose by'Uburayi na Amerika na Israel byose byaziye rimwe kurwana na Iran. Barwanya imyaka 8, byarangiye batsinze, Iran batsinze. Intambara irangira ityo, guheruka ubutegetsi no gukora ubutegetsi biranga. N'umuntu uramusaza bamuhize kuva kera cyane, ariko nawe yaranashaje imyaka 90 n'umuntu warushaje. Yagije mu myaka 90. Yego. 93 gutyo. Yego. Kuba Amerika, unyemerere gatoya turaza kugaruka kuri Iran, ariko twabanza tukanabivuga n'iki Iran ikimara kuraswaho cyangwa se kuba yakwicirwa abayobozi yakundaga cyane kandi b'ingenzi, n'iki yakoze? Ndagasobanura ku kantu, ariko ndahera ku kantu gatoya mu nihanganire abatwumva namwe abadukurikiye. Buriya Israel igira ubutasi bukomeye na Amerika, cyane cyane bishingiye kuri CIA no kuri Mossad. CIA
ni Central Intelligence Agency niyo muri Amerika. Urumva? Noneho hakaza icyo bita Mossad. Mossad ni ya Israel, ubutasi bwo hanze. Ubutasi bwabo bwavugaga yuko muri bwa bwirasi bwabo no kwiyemera ari ukuntu uba uri aroga, umuntu nyine ukumva kuri superieur uzote, kumva kuri hejuru y'abandi. Urumva? Icyo gihe rero ibyo bintu bikuviramo rimwe na rimwe kwibeshya kuwo muhanganye. Bo rero mu minsi ishize impamvu mwabonye yuko Netanyahu ntabwo yari yahunze, kandi ushize uziko mu minsi muri ana bari minsi 12 yabanje guhungira mu Bugereki. Ubu rero ntabwo yari yahunze kuko ngo ubutasi bwamubwiraga yuko Irani muri ana bari minsi 12 ngo yabaye nk'intare yakutse amenyo nta kintu isigayeho, yuko nibayirasaho ni nacyo cyatumye banayirasaho ngo babonye amakuru avuga ko Irani nta bushobozi ifite bwo kuba yakwirwanaho, bakibagiza iyo miza yose iti warumbwiye, bakibagiza ibihugu by'inshuti nk'Ubushinwa nk'Uburusiya ndetse na Irani ntabwo buzo amafaranga yo kugura ibikoresho. Urumva? Hari nabo yafashije nabo bakaba bayifasha. Icyo gihe rero byatumye Amerika na Israel muri Irani, ariko Irani yahise ibatungura nyuma y'isaha imwe yahise ikora retaliation ako kanya, itangira kwihorera irasubiza. Ubu yarashe ahantu hose hari inyungu za Amerika nk'uko yabisezeranyije. Uzi ko umuyobozi w'ikirenga wa Irani yari yarabwiye abantu bo mu karere bakorana na Leta z'Ubumwe za Amerika, ubwo turavuga Saudi Arabia, turavuga nyine ibihugu byose byo mu Burasirazuba bwo hagati, Saudi Arabia, tukavuga Bahrain, tukavuga Leta z'Ubumwe z'Abarabu aho bita Dubai nyina murahazi, cyangwa se nuza Leta z'Ubumwe z'Abarabu, tukavuga Katari. Ni muri ibyo bice nyine ibyo bihugu n'ubwami bwa Jordania nyine. So ibyo bihugu byose rero Leta z'Ubumwe za Amerika ibifitemo inyungu zikomeye, ifitemo inganda za peteroli na essence, ifitemo ibintu byinshi, ubucuruzi bwinshi, ifitemo inyungu nyinshi, aho amabuye y'agaciro, ifitemo nyine ibikorwa byinshi, ifitemo n'ibirindiro bya gisirikare muri ibyo bihugu. Mwese bazagwa hagati bashaka ko abasirikare ba Amerika 30. Urumva? So ubwo rero nkuko yabasezeranyije iskora retaliation yoheza misile 225 n'amadrone, ariko misile misile 30. Yango ntabwo nakurikiye imibare neza ko zimwe zakati muri Israel, yego, izindi buzoherezwa aho ngaho, zoherezwa muri Leta z'Ubumwe z'Abarabu, Dubai. Bohereza ku kigo cya Centacom cy'ingabo za Amerika, nacyo gikuriye ibira bigo byose kiri muri Katari, Al Hudaida. Barasa ku kibuga cy'indege cya Bahrain, muri Bahrain. Urumva? Barasa ku kigo cy'indege cyo mu bwami bwa Jordania, aho nyine indege zihagurukira. Urumva? Iza kubatera. Hanyuma izagiye muri Israel 10 bakuyemo, bashobora bakuyemo ngira ngo nk'eshatu, izindi ziragenda zigwa hasi. Sorry, muri izo misile 250 ingahe ni 200. Ubwo rero izo misile n'amadrone Iran yohereje zirenga 230 zo zagiye muri Israel. Ubwo rero babaza interception, ariko kigaragara nubwo amakuru muri Israel kuyabona bitoroshye, kubera za sensa zabo ibiki, bafite uburyo bahisha amakuru yabo, batangaza y'abandi ariko barahisha. Ni ukuvuga ngo n'ubundi Irani biragaragara ko yarashe muri Israel, mu rwa mukuru Tel Aviv, irasa muri Haifa, ndetse irasa no mu butayu bwa Negev. Mu butayu bwa Negev niho hari ibirindiro bikomeye bya Israel. Buni muri Israel turimo kuvuga, akaba na nuclear nyine ikigo cyabo cy'intwaro kirimbuzi niho kiri. Aho hose aho ngaho Irani yaharashe, kandi Irani ni uvuga ngo guhera mu gitondo imaze kurasa inshuro zirenga 6. Yego, niki uvuga ngo ubushobozi Irani yagaragaje ntago babukekaga, ntago bakekaga yuko
bigaragara noneho Irani ko yanavuze yuko igumya kurasa mpaka kugeza igihe ngo izarasa kugeza igihe umwanzi azumvira yuko nyine atsinzwe. Byumvikane ko ibyo Irani itabashije kugeza kuri target kubera ko nkeka nako nzi ubwirinzi bwa Amerika ndetse na Israel ubwirinzi bugera muri bungahe. Hari ubwirinzi bwa Israel 5 hakaba n'ubwirinzi bwa Amerika 3. Yego, none se ni gute Irani ishobora kuba yabica muri humbi? Nyine nibyo nkubwira, misile ballistique ziba zihuta. Ntago misile yirukankurutse ijwi ari gupfa ku interception na gutyo ko yiboneye. Ubu n'ubwirinzi burimo kugerageza, n'ubwirinzi bwa THAAD ba Amerika nibwo burimo kugerageza. Aho ibi bya Patriot bumwe bwo hejuru se wambwiraga bukonegitana n'ubwo hasi n'izo za Patriot ni iki? Golden Dome. So Golden Dome rero nanjye byanye abantu bose barimo barabyibaza. Kubera ikitahaye amakuru ubwo bwirinzi bundi burindwi cyangwa 8. Mu by'ukuri nta kirere kibaho gisakaye. Isi ntisakaye niko nakubwira. Nta muntu wasakara isi ngo bishobore. So nicyo gisubizo nagusubiza kuko no muntu abara iminsi 12 bari bazi ko bazakuramo imisiteri zose za Iran, ariko Israel bari irashobora inoza paka bwigiye bavuge bati turike kurwana, kandi bazi ko batangije intambara urwana akaba atari uroche isaso rya mbere irya nyuma ntago ari urirashe. Yego, bisobanuye ko utsinzwe, sibyo? So ubwo ngubwo na Iran n'iki kintu ivugira avuga ati twe tuzarasa ahantu hose ari inyungu za Amerika ndetse na Israel tuyirase mpaka kugeza igihe bazumva ko banogeye bakumva yuko batsinzwe. Nuko nguko ibintu bihagaze. Hanyuma Benjamin Netanyahu we bimeze bitaratuje, arishimye, arivuga imyato y'ibyo yakoze. So ubu rero biragaragara yuko Iran nubwo wenda bigaragara ko kurwana n'ibihugu by'ibihangange mu ikoranabuhanga ku isi, mu bya gisirikare ndetse no mu bukungu bukomeye bw'ibyo bihugu, ikigaragara cyo nuko Iran nayo yagaragaje ko ari igihugu gikomeye ku buryo batitije abo bantu bose ari inshuti za Amerika, ari iki mu bihugu byose Iran mbega yabititije muri make. So numva twagarukiriza aho ngaho niba nta kindi kibazo. Ya reka dusoreze aho ngaho amakuru yo nahakagaruka update zitandukanye ndetse nuko amakuru azagenda aboneka tuyakusanya ubundi tuyabagezeho. Kuri ibiganiro bya Iran twari tugiye dukora bigufi kugira ngo twakurambira abantu kuko amakuru amaraza ari mashyashya. Uravuga amakuru watinda ugasanga yashaje haje andi. Reka ngushimire rero, nshimira n'abari badukurikiye. Ni nakagaruka. Ciao ciao, Imana ibarinde. Ciao.